Verovali ili ne, u Srbiji postoje radnici koji, iako rade za minimalac, deo te platice moraju da vrate na ruke. I sada skoro mi je bila grupa radnika koja se žalila na to da preko tih agencija dobijaju minimalne zarade, dakle primaju 21.000, ali potpisuju i obavezuju se da kada prime pare, 5.000 dinara na ruke vrate vlasniku agencije. Dakle, od minimalne zarade imaju obavezu vraćanja 5.000 dinara. Priča o radniku koji vraća gazdi deo minimalca počinje u agenciji. Naime, sada postoje agencije koje iznajmljuju radnike i sve više velikih javnih preduzeća ih angažuje, tvrde u sindikatu. Iako ove agencije posluju legalno, neke od njih služe između ostalog za pranje novca. Znači, postoje agencije koje uzimaju radnike, te radnike iznajmljuju, to su ti radnici na leasing. Ti radnici uglavnom obavljaju poslove higijeničara, obezbeđenja i sve je prisutnija situacija da ove velike javna preduzeća daju otkaze radnicima koji su to radili, a angažuju ove privatne agencije. Nezvanično saznajemo da vlasnik firme koja iznajmljuje spremačice novac koji dobije od njih po 5.000 ne uzima za sebe, već za direktora preduzeća sa kojim ima dogovor da baš njegova firma bude angažovana. Tako su i jedan i drugi na dobitku. To je zabranjeno i nemoguće i doprinosi se moraju plaćati na minimalnu zaradu. Poslodavac i plaća poreze i doprinose na minimalnu zaradu, jer je država tako odredila. Poreze moraš na minimalnu zaradu da plaćaš, a možeš da daš, normalno da je to prečutno, nije po zakonu, možeš da daš i nešto što je manje od minimalne zarade. Javna je tajna da ove agencije angažuju iste ljude koji najpre budu otpušteni iz javnih preduzeća samo za manje pare. Nedavno se i nama mailom obratila gospođa iz Kovina koja tvrdi da je mesecima pod pritiskom da pređe sa državnog posla u privatnu agenciju, iako bi nastavila da radi na potpuno istom radnom mestu. 200.000 zaposlenih prima manje od minimalne zarade, što je zakonom apsolutno nedozvoljeno i sada da pitate inspekciju, oni će vam isto reći da su toga potpuno svesni, ali da su nemoćni. Dakle, i ti radnici koji su bili spremni to meni da kažu, nisu spremni da kažu inspekciji rada, jer se plaše i za tih svojih 16.000 koliko im ostane kada tom gazdi ili vlasniku vrate 5.000 dinara. Najgore od svega je što je ovaj začarani krug gotovo nemoguće prekinuti, pošto radnici koji pristanu da rade za 16.000 verovatno i nemaju mnogo opcija. Naprimjer, da nađu drugi posao ili čekaju da se završi postupak pred sudom, sve i da bude u njihovu korist. Ne znam da je niko odgovarao, jer i mislim da niko nije odgovarao.